A sad bih zamolio bih za snalaženje, recimo, Slavicu Mijatović, da pregrmi i da predstavimo jedno od, nije lirika u pitanju, nego u pitanju proza, i u pitanju je proza koja je jako zanimljiva i atipična. Ona se bavi srednjovekovnom tematikom, knjiga se zove Princ poznaje. Ovo je čim beše grb? Da, Despota Stefana, to je njegov grb. I onda neka Slavica nešto malo nam pojasni o čemu se radi u toj knjizi. A usput ovo je njena knjiga koja je objavljena u elektronskom obliku i eto neki mali broj primjeraka je objavljen u digitalnoj štampi. Ne razlikuje se previše od ostalih izdanja Osije, a profitabilnije, manje je bolno bilo i nama da realizujemo to i Slavici da finansira. I sad nadam se da će ambicije da porastu vremenom i da dođemo i do distribucije i do potrebe za veći broj primjeraka i za većim tiražom. Dobar dan svima, ja sam Slavica Mijatović iz Loznice. Predstavljam svoj roman Princ poznaje, koji je rezultat mog nastojanja da povežem zvaničnu istoriju i legende kada je u pitanju Despot Stefan Lazarević. Ako nekome postoje legende, to znači da nisu nastale bez razloga, već imaju neku skrivenu poruku. Mislim da on bio najveći srpski vladar, ali posebno biće koje je hodalo ovim prostorima. Najčudnija priča od svih je da je on navodno posjedovao neki gral koji je ostavio svom narodu za budućnost. Mislim da je sama riječ gral simbol za najveću dragocenost koju je takav vladar mogao da ostavi svom narodu. To je autobiografija koju je ispisao lično svojom rukom. U knjizi se o tome i radi. Grupa arheologa iz Kruševca pronalazi taj rukopis. Stefan priča o svom životu od 12. godine kada je ostao bez oca, pa sve do 35. kada je stigao do svoga cilja da obnovi svoju državu, da procveta umetnost i kultura, da izgradi Beograd i Manastir. Međutim, ima još jedna tajna koja je vekovima čuvana iz generacije u generaciju u jeretičkim krugovima ranih hrišćana. Radi se o tome da su u tim verskim krugovima koji su smatrani za jeres i bili zabranjeni, postojali astrolozi na dvorovima, koji su prorokovali da će u određeno vreme na određenom mjestu da se rodi napredna duša koja je izabrana od više sile, koja će da u tajnosti očuva to učenje, spoznaje nazarensko učenje, živu reč Isusa Hrista, koja je zabranjena Milanskim ediktom, a nije oslobođena. Stefan govori o svim svojim rođacima, o bitkama koje je morao da izdrži na osmanlijskoj strani da bi očuvao Srbe. Takvi pričaji mira rađali su se obično vladarskim porodicama, jer su mogli da izgrade hramove, da pronalaze umetnike koji će svojim delima, umetnici su slikari, vajari, bilo da su pisci, koji će svojim delima da ostave skrivene poruke za budućnost. Jedan od njih je Lorenzo Medici. On je začetnik renesanse i velika sličnost između njega i Stefana. Jer samo jedan simbol vezan za neku ličnost ili pripadnost nekom redu može da govori više od 1000 reči. Stefan je bio pripadnik viteškog reda Zmaja koji je kralj Žigmund obnovio 1408. godine, ali taj red je osnovao car Dušan i Stefan kao njegov potomak dolazi na prvo mjesto od 22 vodeća viteza u redu. Istorija govori o tom redu Zmaja zamagljeno, kao da je red stvoren da bi imao borbe protiv jeretika ili
Turaka. Za erektike nije tačno jer sam simbol zmaja je eretički. Zvanična crkva je tad smatrala zmaja za aždaju, za neko zlo, ali oni su ponosno nosili na svoj plaštu simbol zmaja. I taj zmaj se našao i na grbu Lazarevića. To je Uroboros, drevni simbol, večito rađanje, reinkarnacija, ciklusi u prirodi koji započinju čim se završi. Kada pogledate grb u boji, to su boje zelena i crvena. Te boje su prevladavale u viteškom redu zmaja, a u eretičkim krugovima znalo se da su to boje Gospe Marije Magdalene. Sam Stefan Nemanija, pravo ime starozavetno Nemanija, imaju na svom novčiću zmiju umjesto zmaja. A to znači da su naši srednjovekovni vladari verovatno zamišljali drugačije našu crkvu, imali su šire vidike. Nije se sve svodilo na običaj, na žrtvovanje životinja, nego na samo spoznaju čovjeka. Dolazi do pitanja koju Mariju je obožavao Stefan. Izabrani prinčevi su obožavali kult boginje. U tajnosti se spominjala Marija Magdalena, nazarenska sveštenica, ali javno spominjanje bilo je samo Bogorodica. Knjiga daje odgovor na to pitanje koga je Stefan kao vitez zmaja poštovao. Njoj je i poklonio Beograd i Manasiju izgradio. On na kraju priča o Manasiji, ima 11 kula, broj 11 pomnožen sa samim sobom 22. To je ezoterijski broj koji su opet broj povezan sa redom zmaja, a broj 22 odnosi se na prolećnu ravnodnevnicu koja se smatra rođenjem Marije Magdalene. Osim toga, despot priča o svojoj ljubavi o kojoj samo postoji legenda. Istorija govori o Jeleni, Francesco Gatelluzzi je žena, kćerka, koja se udala za njega i za kratko vreme je umrla. Ali Francesco, kada je vidio despota Stefana, kada je došao u Mitilenu, rekao je: hvala ti, Vladiko, što sam doveo u svoju zemlju zvezdu Danicu. Zvezda Danica je smatrana simbol za nekoga ko je božanstvo i ko je odabrani. U Novom Zavetu se samo spominje to za Isusa, da je zvezda Danica. Međutim, postoji legenda da je Stefan u Ugarskoj provodio mnogo vremena i da je tamo imao tajnu ljubav i spominju se deca Janko i Janja blizanci koje on imao sam. Šta je tačno, šta nije, verovatno legenda ima neku poruku sigurno. Na kraju on kaže: ja sam Manasija. Manasija je u Novom Zavetu negativan lik. Radi se o vladaru koji je u svojoj 12. godini ostao bez oca, isto kao i Stefan, i vladao uz pomoć majke. Ali on se klanja i ženskom principu božanstva i biva zatvaran zbog toga. Ali Stefan daje svoje najveće zadužbine ime Manasija i kaže da je on Manasija, da je poput njega. Neće vam biti dosadno ako budete čitali ovu knjigu. Hvala.